Yakhanya bona abantu basebenzisa ubuthakgho obukhulu nabazihlanganisela igezi ngokungemthetho. Bembelana iintambo balinga ukuzifihlela imisebenzi zakwa-Eskom bona zingaziboni. Kodwana nakho-ke isikhathi sokuthi bacelelwe igezi godu. I-Eskom ithi yasusa yoke imithangalasisekelo yegezi kulomuzi kodwana iyarareka ukuthi igezi banayo bazihlanganisele ngokungemthetho. Bonakala ingasuthi abahlali balapha akubarari kangako kwenzeka ngaphandle kwalesi sithabathaba somuzi. I-Eskom ithi nje khona seyifuna ukumvulela icala lobulelesi umnikazi omzilo. Banengi abanye abasaraga nokwenza lobu bulelesi kulindawo. Isisebenzi esilungisa igezi sithi zonke nje iintambezi bakhe bazikhupha phambilini ngoba kungabhadelwa igezi kodwana zibuyiselwe godu. Wothi babuyile kodwa bazokwemba zonke iintambo zegezi. Kanti umnikazi omzilo uhlonywe ngencwadi enjengisabona ukweleta igezi ye-30,000 rand. Ngomunye umuzi akakho ovumileko ukukhuluma kodwana kuyazikhanyela bona nguye owenze lokhu. Nalapho godi i-Eskom bekwafanele bona ibacimela igezi. Gauting, I can give you the view in terms of we are losing about 2.5 billion a year in terms of all the illegal connections or meter bypassing and energy theft or stealing, if you may call it that, or goose vending as well because it's included in that. Kuthi ihlangane ephehla igezi le iloba amabhiliyoni wamaranda ngenxa yokuzihlanganisela igezi ngokungemthetho enarheni le.